bonjour. Oui, que na moi expérience à Mouké on a salle Namboka Libanda. Précisément aux États-Unis. Na apprendre beaucoup de choses makambo belé. Tala, yum toi na kin, ndeko nanga oza kin. Tika même so vérité, peut-être ba bombe la kayo. Omoni ki mutema be o kin. Oh lo ba ke non muto ana kin ki mutema be, batu baza mutema be, eza mutema be te. Vaut mieux ngai, vaut mieux na vivre na mutema be o kin, que na vivre na mutema be o poto. Tala, ana poto. Pardon. Batu bakina ndaka batute. Au mona mutu jama ki ndaka mutu ake no vanda ke ko lia te, mutu nyonso za na possibilité ko lia, nyonso za na possibilité ko mela, nyonso za na possibilité o sala o alinga sala. Mais façon batongela ka batu awa na mboko yo, façon ba inela ka batu, façon ba kanisa batu binemi na eloko te. Donc on va na bola muki boy pa mutu mo ba inio akanso enemi. Awe za bongo. Au moins, groupe batu mo bosolana bango bien. Bobeta pe masolo ko ba ya rapela ba tunu ba question ozo pesa bango pe ba réponse ba tunu ba question. Mais ba lela odan, ba lina yo na façon moko oyo yo moko ndimate. Donc o comprendre te mutu mo bowe kutu eloko te ana poto za rabongo. Donc ki mutema mabe moko zawa donc na ipsa yo kolela ya batu misusu awa ezaka sengo ya batu misusu. Donc ce moni mutu mo balongole boulot batu misusu ba sepela awa isala bango bien azui ya poussa alongwe musala awa mutu soka zo souffrir ba ko contrôler batu na bana soza bana ba contrôler bana mais okendaka jamais na ndako na bango okendaka même pas kutu na makamna bango na organisation na bango basala ka soki nini o participer te yango na pesa conseil ba pasteur o bate ya biso na église awa que non yo mto sala lolendo que non ngai milia ba congolais na kendaka te pasteur ko condamner batu wana te ko condamner bango te batu misusu ba kimaka ba milia ba congolais pona buzoba oui na yo comprendre ngo zaka pona buzoba au mona ozo fréquenter na ba master bande ko na bino mboka moko ba uta mboka moko ba Congo mais na mupanzi na yo na mukongo na yo bazo lia yo ozo ndimate mweka mpuku so la linde ninga lia ka mutan lokolo ndenge kongola ya ka mutu. Donc oza batu mo bosola na bango bien boza pena bien mais na musima na yo ba linga kayote. Donc faut faire très attention tala et poto ezana ki mutema mabe moko donc insupportable. Vaut mieux qu'on vivre la ki mutema mabe kin. Lo baka na ki po cha ba poison awa, ba za bomo limiter ba poison ba biloko bongo mais ki mutema mabe oza awa. Te pardon. Tout ça maele très sage.